Чинчи чажырып ойнары, шагдан бер тыбачоның ойнап келген ойыны. Чинчини баштай чажырар таланы кандый бир арга биле толарадыр. Ойнакчылар iyi бөлкө үстүп алыр. Чинчини чажырар эргени чаалып алган тала бодунун бир төлезин чинчи чажырары биле үндүрер. Ук киши улустун дөгөрезинин холунга чинчини тудускан хебирни көргүспүшан ойнакчыларнын арасынга бир эле кишини холунга хүлүр чинчи шуру кайда барды деп чугаалап тургаш чинчини чажырып каар. Ойнакчылар дөгөрези iyi холун чинчи тутканышкаш чудуруктанып алгаш көзүлдүр бурунгар сунгулап алыр. Чинчини дыбар тала чурум ёзугаар. Бир азы 3 холду ажыдар. Чинчини тып тура bir kişinin iyi холунун чүгле бирезин, өскө bir kişinin база чаңгыз холун ажыдарын чөшпээрер. Бир эвес ажыткан холдарынын кайы бирезинден чинчи тып алган болса, ам ол тала чажырар. А тыппаан болса, тараазында чажырылгада база дилер. Oyunun төнжүсүндө чажырган чинчини 3 каттап тыппаан таланы шиидер. Шииттирген тала улустун хөгледир. Шииткелди күүседир. Чок болса ыры-ырлар, чок болса таанзылар, азы чок болса каттырынчык жүгө чугаалар. Шииткелди күүсеткен соонда ол талага чажырары биле чинчини бер.